Вітаю, шановне господарство! З вами Сікіржицький Валер, каб трохи знову показати вам своїх риболовних пригод. У мене увогуле цяперака такі асаблівы час. Мало того, што я люблю месяц лістапад, дык яшчэ у гэтым сезоне прыдбаў вот такі новы касцюм Norfin Tornado 2. Придбав ось такую новую лодку, невеличкую зусім, але спеціально для своїх таких самотних непрацяглых вандровак. І ў дадатак да ўсяго гэтага сёння ноччу выпаў першы снег. На жаль, ён увесь уже сышоў, пакуль я ехаў на вадаём, і такой вось зімовай адметнай карцінкі не атрымаецца. Але з нагоды зазімка, з нагоды першага снега узгадаўся мне цудоўны верш Тодара Кляшторнага. Мёрзлы месяц з-за гор васількамі перасыпаў азёрную сінь. Стыне ўсё, ледзянымі серпамі выйшла восень рабіну касіць. Тоўпы зор снегавым пералівам разматалі ў палёг па вады. Быццам коні з намыленай грывай у пацёмках застылі сады. Хтосьці там, у шырокім прыволлі, дзе ўзмешкі гараць серабром, заспяваў пра шырокае поле, засвістаў ледзяным салаўём. Эх, як рвецца душа ў прасторы, штосьці хочацца вечна кахаць, і дзіцячыя радасці зоры у ледзяных перазвонах збіраць. Мёрзлы месяц з-за гор васількамі перасыпаў азёрную сінь. Стыне ўсё, ледзянымі серпамі выйшла восень рабіну касіць. Сёлета восень я ўжо рыбаліў на гэтым вадаёме, і цікава было тое, што тады першы дзяўбун атрымаў я на першым жа закідзе. Адразу толькі кінуў прынаду, нехта схапіў на сплёск і, на жаль, сышоў, па адчуванням быў добры драпежнік. І вось цяперака кінуў, і спадзяюся, мо не будзе такой неспадзяванкі. Так, мабыць, у гэты раз, так бы мовіць, усё абышлося. Будзе ў мяне звычайная рыбалоўля. Мабыць, зараблю яшчэ адзін закід з уключанай камерай. Калі нічога не здарыцца, выключу ўжо да нейкіх больш цікавых падзей. О, нешта быццам бы быў нейкі кантакт з рыбай, а мо здалося. Так, не здарылася, чакаем наступнага уключэння. Вось я вам распавядаў пра тую неспадзеўку, што ў мяне надарылася ў мінулы раз. Дзяўбун на першым закідзе і хуткі сыход рыбы. Цяперака яшчэ мудрэй атрымалася. Я кідаў воблеры звычайнай раўнамернай праводкай круціў, і каля самай лодкі адкуль-то ўзяўся такі добры шчупак. Не кажу вялізны, але добры шчупак. І глядзіце, што нарабіў. Адкусіў той воблер разам з павадком. Нема ні прынады, ні павадка. Хутчэй за ўсё, шчупак просто прамахнуўся, не трапіў у прынаду, а схапіў дзесьці вышэй павадка. Слухайце, гэта сёлетняя осень, ось, як я люблю казаць,
исполнится не с поделками. То одно надарится, то другое. Ну ось нарешті отримав, так би мовити, плюнний дзьобун невеличкого щупака. Все ж таки у лодку витягнув. Ось на такую принаду з такими же плямами, ну прикладно з такими ж плямами, як сам щупак. Ну зараз я, о, все, отшапів. Ось вам і моя принада. Мой улов перший. Трошечки прокоментую, чому менавіта гэты воблер, бо зараз я переплив у такую плитководную частку водоема. Тут на вот он дну бачно, он боговиння, здесь и песок светлый. И відповідно ось таким варункам, таким умовам і підбираю принаду. Ось гэта ідзе сантиметров на 50-70 занураецца, якраз падыходзіць вось под гэтую дзялянку, дзе я цяпер кінуў якар. Вось пакуль сцішыўся ветер, паспрабую пакідаць супраць яго. Ну яшчэ што адсюль здыму. Вон я зловіў шчупака, але камера ў мяне ў руках. Нават не ведаю, куды яе дзець. Ага, ну вось заліковы шчупак узяўся на воблер. Все на той же. Ой, глядите, як засекся под бороду. Мог и свести, ледь лепить. А вот глядите, что у меня тут у лодцы робится у гэты момент. Карацей, вырашыў я крыху подсілкавацца. А каб час не марнаваць, вырашыў рабіць закиды. І вось вынік. О, вот такі ўжо добры заліковы шчупак. Все, я пайшоў на фотосесію. Хутка вярнуся. Зняў с крючка. О, плыве, глядите, там такая вон некая елочка на дне. Такое боговиння цікавое. Все, прийшов мой щупак заліковий. О, трохи приховав у камеру за кавняр. Став спиною к ветру. Зараз можна буде трохи поздимать, нечто порозмовлять. Да, нечекано. Звичайно, я в гэты час ловлю на гумовые принады. А тут во такий цікавий воблер составний Lucky John Antira Swim 115. Ну як он хвостиком привабно возить. Малається. Ну, водоем, ви бачите, невеликий. Можна сказати, що такі ж, як більшість водойомів, де я один, ці ми разом з жонкою ловимо в цей час. Бо і так тут не вельми утульно. У зазімок. А на неким великим водойоме было перше горой. У Копыльскім районе знаходится. Тут раней речка текла. Ну, як шестяком робили в советские часы, мелиораторы речку выпростовали, перенесли в бок, а на ее место зробили сажалку.
тут добре бачно, наскільки упала вода по тростнягу. Вот эта нижняя частка его светлая, она колисти была под водой. А все из-за того, что нема дождю все лето. Зовсім сухая осень. Ну і, конечно, коли ти знаходишся каля такого ось маляўнічага лесу, немагчыма не зазірнуць у яго з пэўнай мэтай, каб пашукаць грыбы. Сёлетняя осень, як зрэшты і леташняя, у гэтым сэнсе такія досыць добрыя, удзячныя, як я кажу, і грыбы растуць да самай зімы. Іх не шмат, але яны такія асаблівыя, выкшталцоныя. Сустракаецца яшчэ і польскія, ось такія кволы уже, поедзеныя вавёркамі, а няхай ён і застаецца гэтым жывёлам, хай ядуць далей, сілкуецца. Добры такі паядунак атрымліваецца. Пакідаў я польскія вавёркам, а тут вон якія добрыя пайшлі грыбы. Большыя. Ну, хай уже вавёркі падзеляцца, возьму і сабе таксама. Пару штук. О, то і добра атрымліваецца. Дададзім у якісьці суп, а ў любым супе грыбы лішнімі не будуць. Ось ён толькі палепшае. Во які добры лістапад. Вось-вось зіма, але працягваюць грыбы расці, прычым Не проста грибы, смачныя грибы. О, які парасонік прыгожы. Увогуле парасонікі можна назваць нашымі улюбёнымі грыбамі. Спачатку яны раслі у нас на падворку, і ў такой добрай колькасці мы іх збіралі, смажаны, і нават у лес не хадзілі па грыбы, каб іх шукаць. Але праз пару гадоў, як мы ўжо вяскуем, як мы на вёсцы атабарыліся, вось яны зніклі з падворку, і цяперака шукаем іх па лесе, па нейкіх падлесках, кудзерках. Зараз стою на той кропцы, дзе шчупак адкусіў мой воблер. Наўрад ці ён там зноў схопіць прынаду, але цягне ў гэтую мясціну. І ўсё-такі воблер, сябры, і ўсё-такі воблер. Нейкі негумавы зараз час. О, глядзіце, шчупак які добрый. Схапіў недалёка ад лодкі зусім. О! Фу! Слухайце, мог это той щупак, які у мяне з'еў прынаду. Не, ну той, здаецца ж, быў большы. Што я вам раскажу? Што, ну я уже камеру не ўключаў, тут не распавядаў, абы параспавядаць. Але ў меня быў дзяўбун і хуткі сход. А вот зараз глядзіце. О! Ой, які таўсцяк трапіўся. І глыбака заеў воблер. Проводзім хірургічную аперацыю хірургічным инструментом. Аккуратненько. Вот за што я, в прынцыпе, гэтыя... Ай, ціш. О, все. Фу, адчапіў. Ну і добра. А шчупак вунь. У подхватнику. Все. Вот хотел сказать, за что я гэтые прынады с двумя, причем тройными гапликами, и не люблю, что и рыбу могут поранить, и цепляется так по усялякому и за все, что не попадя. Але в этот раз все атрымалася. Знял досыць хутка. Так, шчупак, ты где? Где, покажися. О, такие о,
листопадовским щупаком обрибив новую лодку. О! Дякую. Вот это вже більше за 2 кілограма, мама. Ну, нарешті дочекався із лодки я добрую рибу. А то все пишу, тут где-то нариси пишу, и все, некая дробеза у меня ловилась з лодки. Здесь и пишу, здесь и здимаю, а тут уже справжній щупак. Дякую тобі. От некое у меня прочування. Тут будемо щось ще буде на этой ділянці. Та воно тульне сужение такое, где водоема. О, далеко лететь по ветру. Хоч і не особливий лятун. Гэты пры нас. Але по ветру добре летить. О, ёсць нешта. Мабуть, нешта ёсць. Да ай, невялікі. Было прычуванне, што штосьці будзе, але нешта зусім дробнае. О, ці зачапілася там на штось. О, некай салата яшчэ прыцягнуў за сабой той щупачок малы. О, некі зусім малы. І не бачно его за гэтым багавіннем. Сховаўся. Вылазь ужо, покажись тут глядачам. Во які. Держи, зараз отчаплю. Ай, халя. Трошки засекся літерально. О, все. Да, таких малых я еще и не бачив в этой осени. Таких у малых, але спрытных. Так, почистим моего полосатика от багавіння. Какая пригожая расфарбовка. Ничего не скажешь. Самому подобается. Не только щупака. Я его просто кидаю и кручу. Такой его повольной проводкой. Не, насамрэч я пробовал робить. Паузу ты. Але на іх якраз таким дзяўбаноў і не было. Нічога сабе, еще одна поклёвка была. Вось гэта уже, мабыць, буйнейший. Холера, только выключил камеру. Думаю, ну все, обловил, мабыць, гэтую дзялянку. Сейчас пойду далей, выключил камеру, еще ветер тут таки дзьме. Ай, и дзяўбунах как раз прозявал. Ну як прозявал? Нічога не прозявал, он тягнул. Только вы его не побачите. Ну, можете мне поверить, что был добрый. Тузанул добрый так, ты щупак. Конечно, сам невеликий. И он просто не як боком глядите. И знов шалату притягнул. Яны, мабуть, пасля подсечки занурается в гэное багавінне. О, можна нават і здымак такі цікавы зрабіць для моих нарысаў у соцсеткі. Зараз фотографую. Буду я рухаться уже туди, где глибжей поступово, вертаться на середину водойома. Бо тут самі бачите,
Такі малі драпежники трапляються. Ну ось, виключив камеру і одразу некая жвавая щупака схопила. Ну соромеются яны. Взяв всі на камеру. О, пригожая такая. Глядите. Строкатая, як я кажу. Ну, тиши ты, пригожунь. Пригожунь. О, глядите. І який досень. Узор який. О, нічого собі. Ай, ось гэта малаецца. Ледь яна лепіць на гэтым тройнічку. Добра адчапілася. Ай, все ж таки. Ой, пробачте, што я так плюхнув моцна. Все ж таки треба, мабуть, хутчэй рухацца туди. О, ти хитруга. Не хоче на камеру. Ёпсти. Экономить пленку. Соромеется пленку экономить. Мовчить, не признается. Чим там справа. А во якую калматку достал. Здогадайтеся, что это? А там якорь ховається. Нашапляв на себе боговиння. Ой, яка куделя отрымалась. Снова, мабуть, некая дробяза. Да что ж такое-то, ну? Ай. Уже трошки глибже подплив. О, кунь! Ничего себе! Тише, ты не сиди. Ты лезь тут. Лезь, лепишь на гаплику. Тише, иди сюда. О! Глядите. Вось гэта сапраўдны подаруночек. Ничего себе. А я ще таки думаю, не странно. Так тузается. Не так, як щупак. А гэта во што. Акунь. Ой, дякуй. А вот сам адчапіўся ад воблера. Ведаеце, вельмі прыемна мне адпускаць шчупакоў, але ось таких зацных акунёў дык яшчэ прыемней. Абсталяванне ў мяне адпавядае невялікаму памеру майго чоўніка. Ось такі невялічкі кранец, на якім трымаецца электраматорчык. Ціхенька, даволі хуценька і без лішняга шуму і паху. А ветер же, блин, глядите. То узмацняется, то зноў затишается. Як толькі камеру уладкуешь на каўнер, так ён сцішаецца. Гарэза вятрыска. Здаецца, тут трохи глыбжэй. Мой гумай атрымаецца прыдатная праводка. Ось глядите, сколько я перебрал гумы, потому что люблю на ее ловить. И только один самотный воблер лежит, але ж все зловил менавіта на яго пакуль. Ёсць, одразу не зразумеў, и тоже добрая рыбина. Одразу не зразумеў, но вот камеру не включал. Думал, нема рыбы. Только тук, и на меня пошла. Глядите, где клюнула. Во! А я все кидал на глубину, а тут вырашил вот сюда кинуть под берег. Вот так добрая некая рыбина. Ничего себе, что робится. Какая
Риболовля цікава. Я її навіть не бачу. А во, все, бачу. Ничего себе! Так это же еще буйнейшая, чем тая. О! Водое! Фу! Водое листопад. А воблер який! Ой! Эх! Трошки не зняв я поклевку. Ну ничего. Рыбу зато я покажу. Ну это уже за 3 килограмма, мабуть. Тая была за 2, а гене за 3. Все, буду брать, глядеть, что там як. Не дарма я лечу ось гэты перыяд зазімак самым таким трофейным часом. Больш за ўсё я в гэты час і шупакоў вялікіх злавіў, і акунёў, мабуть, і іншыя трофеі трапляліся. О, какая рыбина. Так, давайте достану я это гаплики з яе. Это уже, мабуть, стомилась я на тут з ними. О, добре достав. О, вот такі о герой осінсько-зимового міжсезоння у мене. Ще раз без принади. Все, и отпускать пошел. Ой, оно вот не узваживає. Ой, почекай. Ще трошки потриваєш. Ну хочеться ж вес доведаться. Сказала, потривай трошки. Потерпи. Майже 4 кілограма. 800 чим-то, я так прикладно кинул. Ой-ой, глядіться, як цікаво. Ось тільки я вам у початку читав вірш про мерзлий місяць, який з-за гор васильками перасипав озерную сінь. І якраз ми ось гэта і назіраем цяперака. Причым я вам скажу, што месяц мы не бачили ўжо досыць давно, пару тыдняў, мабуть. Пахмурно было. І вось ён выйшаў павітацца. Ай, малайчынка. Дакладней, нават развітацца, бо ўжо надвячорак. Мерзлый месяц за гор васильками перасыпал озерную синь. Стыне все. Ледяными серпами вышла осень рябину косить.